Sibila ibandla lakho babe silibeka phambi kwakho. Sibeka incwadi yakho babe umfundisi phambi kwakho uNkulunkulu. Ekutheni ngelanga namhla uthi bonakalise ngaye phambi kwethu. Sekele uNkulunkulu asaqhuba lenkonzo yanamhla. Bese libandla Nkosi yalisekela nalo Nkosi inhlakanipho yokulalela livulapho lente lokho Nkosi umfundisi lathi asikwente. Sesibusisa konke Nkosi nalokho akuqhuba livi lakho aqhuba umsebenzi wakho namhla MC siyambeka naye lapho Nkosi njengasililanga namhla Nkosi lingabonakala Nkosi liphephe ukhulu kwakho noNkosi bakho lusesulwini bese ubusisa ngamunye wethu Nkosi egameni likaJesu Kristu.
ukuthi nawu-MC umonitha lehlelo wena ngesikhathi awubese sokuqala ingoma la ngiphambili because i-praise team ikhona ngikholela wona lokho basuke futhi batilungiselele ukuthi batawu hlabela ingoma letithi so namnyalo namuhla ngithi cha la uniketa i-praise team sicalele ingoma lesekucilongweni isiphakamisele umfundisi ehlebeni yokholwayo ye ngokumnandi esahamba sikhaya ukuzwa bazalwane sike sikhuleke babe namanje emini siyabonga ngegama lika Jesu Kristu sibonga babe uthando lwakho sibonga babe umusa wakho sibonga babe isihawu sakho sibonga babe kuba ithemba sibonga babe kuba inqaba sibonga babe kuba siphephelo sibonga babe kuba ngumsindisi
Sibonga babe kuba ngumphulukisi. Sibonga babe kuba nguNkulunkulu. Sibonga babe kuba ngumngani wethu. Sibonga babe kuba ngubabe wethu. Sibonga babe ukuthi uNkulunkulu lomile kuze kube phakathi. Namanje emini ukhona baba wethu engcwele. Sibonga babe kubuswa siphilile. Umusa babe lovela kuwe. Sibonga babe kuba khona kule ndzawo. Kungenxa ukuthi wena Nkosi uzumele ukuthi sibe khona. Sibonga inhliziyo babe letivumako. Kuthi babe noma khona konke. Kodwa thina siyakhonda inkosi. Sithi baba wethu engcwele yenda ithando yakho babe kule ndzawo. Hlanda babe inhliziyo tethu. Hlanda babe ingqondo tethu. Dibe ngilotho Nkosi letilungele kuva livi lakho. Dibe ngilotho babe letilungele kuphila nekwenda livi lakho. Wena babe ithando yakho utawuyenda emhlabeni njengoba uyenda ezulwini. Siyabonga babe namanje emini luthumo nemandla nenkazimulo kungekwakho manje kuze kube phakathi. Amen. Angivusele bazalwane emini egameni la Jesu Kristu. Hallelujah, sanibonani bathandekayo. Happy New Year kulabanye benu. Hallelujah. Siyabonga bathandekayo ngivusele mfundisi Jele namake. Ngivusele bonke bobabe labakhona. Ngivusele bomake labakhona. Ngivusele masingile adults lakhona. Ngivusele youth lekhona. Ngivusele na children's ministry egameni la Jesu Kristu. Hallelujah. Ake ntishayele tandla bazalwane. Nikhona endlini yenkosi. Siyabonga abathandekayo kuphakamisa imvula la ngaphandle. Akusiko lokuthi bazalwane la besikhondela khona la ngaphandle kuna nathi yathi imvula natiya sakhanza ukuthi kunemonakalo lo wempilo kwafuna ukuthi ithende silehlise. Nasilehlisa lithende kwafuna ukuthi silungise. Manje ngifuna ke bese siphinde siyaliphakamisa. Manje ke bazalwane nangabe lina ulikholo kuliphakamisa ngoba liyana. Lokunye kwakhona ngilokuthi na uliphakamisa kufuna udlale laphasi. Ukuthi litawunyuka ke selibovu. Hayi lokuba mhlophe na blue. Hallelujah. So ke bazalwane buholi bizama kwenda taba ukuthi uma ke bakhona bathi niyayigicida bese niyilahla phansi. Hallelujah. Sanibonani bomake. Amen. Sanibonani bomake. Sanibonani bomake. Hallelujah. Cha bathandekayo kuhle lokufihlakele emake ehlatshwayo. Siyathi lokuthi kuleli viki babe ehlatshwayo. Hayi khona. Yakhona le. Manje ke yayihlala inhlupha lento make Jele. Uthi immediately nje following week abathe MC uyayigaya manje lethu. Hayi abathe phela bomake batawukhetha. Akaze ukuthi hayi sebabuyele manje bagoqetana. Manje ke ngisola kulokuthi kude lenzawo babehlanzi. Sho ukuthi ke uNkulunkulu aside bathandekayo. Sitobandlalela. Bakhona ke ukuthi bese siyabona ukuthi bebakhonda kanjani. Hallelujah. Bathandekayo sibonge praise team, sibonge band. Ake nibadetana bazalwane. Lokuyaka bazalwane estimisele ukuthi sithi ngigide. Hallelujah. Yabona nangabe besihamba nga1 sifake 2. Hallelujah. Manje ke bazalwane labazalwane batinikele bathandekayo ukuthi bayabuza practice so that lento ihlangana. Hallelujah. Utati uyativela nje nawe ukuthi hayi man ukhona inshwana lekhona. Hallelujah. Igear number 2. Amen. Manje le moto yethu lamagiya siyawuva ngemazulu ukuthi afika kuphi. Hallelujah. Kwethu nje ukuthi sibe khona sinyuse gear. Hallelujah. So ke bazalwane siyabonga praise team, siyabonga band umsebenzeni wentaba. Bazalwane lapha vile bekunabonjinela lapha. Singane hallelujah. Bathandekayo Johane chapter 1 ndawucela sifunze verse 35 kuya ku verse 42. Johane chapter 1 verse 35 to 42. Usavula nje mthandekayo
kunanange magama lo vame kwabona kuma invitation cards ayavama ama invitation cards ikakhulu yabona lawo emshado lapha phasi nasebabhalile konke bese bathi RSVP hallelujah bathi RSVP lo RSVP bazalwane uthi cela urespond uthi please respond uthola le card ngoba babheke ukuthi ube khona manje ke lokuthi bakwatise bese bathi RSVP bathi cela uconfirm ukuthi sikubale yini RSVP manje bathandekayo nginaka ukuthi nathi empilweni uNkulunkulu usihlelele ukuthi we need to RSVP hallelujah amen because kunesimemo lesanikwa sona kuthi kunemshado welibundlu lekufuna uthathe indzawo ekhaya ezulwini manje mina nawe kufuna sibe khona therefore we need to RSVP ufise uthi sifunze lamavi bazalwane John chapter 1 verse 35 to 42 phase isihloko lesithi come and you will see woda utawubona hallelujah woda utawubona cela kube khona lo sifunzelako bazalwane ngesiswati John chapter 1 verse 35 to 42 Johannes sekuqala chapter 1 verse 35 Ngakusasa futhi Johana abeme kanye nabafundi bakhe lababili wabona Jesu atihambela wathi Ngakusasa futhi Johana abeme kanye nabafundi bakhe lababili wabona Jesu atihambela nje wathi ukani nalo liwundlu laNkulunkulu bafundi ababili labamuva nakakhuluma lokho besuka balandzela Jesu Jesu wathi uyaguquka wababona bamlandzela wabuta wathi nifunani bamphendula bathi Rabi lokusho ukuthi mfundisi uhlalaphi waphendula wathi wotani intawubona ngawe base bayeda bafike babona lapho abehlala khona bahlala naye ngalelo langa kwakungaba li-hour lesine entsambama lomunye walabafundi ababili labeva Johani akhuluma base bahamba na Jesu bekungu-Andreya umnakabo Petro yena-ke wathola kuqala umnakabo Simon wathi kuye sesimtholile Mesiya leli bizo lisho ukuthi Kristu wamisa kuJesu Jesu wambuka wathi wena unguSimon umsawa Johani ibito lakho sekutaba nguKefase leli bito lisho ukuthi Petro lidvala amen singisi sithi the next day again John was standing with two of his disciples, and he looked at Jesus as he walked by and said, "Behold, the Lamb of God." The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. Jesus turned and saw them following and said to them, "What are you seeking?" And they said to him, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" He said to them, "Come and you will see." So they came and saw where he was staying, and they stayed with him that day, for it was about the 10th hour. One of the two who heard John speak and followed Jesus was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which means Christ. He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, the son of John. You shall be called Cephas," which means Peter. Live las magatse leli bathandekayo libhalelwe thine lilungele thine liphilisa thine. Lapha bathandekayo ngikhanza kunalesimeme ngikhulume nga-RSVP ngathi simemo lebekufuna ukuthi baphendvule ukuthi bathi
lokhu kwenteka kuphela emalanga lamabili afakazile Johane umbhaphatisi. Lengunaka kulapha bathandekayo ukuthi boJohn baningi ikakhulu la eBhayibhelini. Manje kufuna uqonze na utawukhuluma ngaJohn ukuthi usho muphi. Naka phela nababa boPeter naye igama lakhe bekunguJohn. Lo mbhaphatisi naye bekunguJohn. Nalo lobhala lenzaba naye nguJohn. Manje ke kufuna bese uyacacisa ukuthi usho muphi John nangabe ukhuluma ngalendzaba. Lapha Johane umbhaphatisi abefakazile afakaza ngento lemqoka kakhulu. Ufakaza uthi cha bekunene angisuye Messiah mina. Ngingilommelele lelathi iBhayibheli uyawuba khona lo memeta letindzaba letimnanzi uyawuba khona lo yawuhamba embili atawu introduce nang Messiah lesolo nimmele. Ngithanda ukucacise lokhu bathandekayo ngoba bafundisi abasuye uNkulunkulu. Bafundisi abasuye Jesu. Bafundisi banika umsebenzi wekuhola leli bandla on behalf of Christ Jesus. Ekseni nasifunza lapha bathandekayo kunento lenginakile labayishito bazalwane. Sisakhuluma nje ngale role yemfundisi. Yebo, sidikiwe lamagunya kodwa asuye uNkulunkulu. Yebo, sitanithandazela kodwa asuye uNkulunkulu. Yebo, sitanmelela sinxusele but asuye uNkulunkulu. Ngikusholani lokhu bazalwane ngoba kulula kokuthi dingeke uNkulunkulu digcine sekukhothana. Leni ngoba nangabe singakanaki sitawugcina sesenta kwangazi ukuthi lamandla aphethe kulabafundisi. Nithi bazalwane, it is upon you and me njengoba shito make ukuthi nasitayihamba lendlela kufuna wena utinikele ngalokuphelele. Nakata uthi Kristu come and you will see. Wente njalo individually go and you will see. Lapha bathandekayo nginaka kokuthi kunalaba lekuthiwa bafunzi baJohane. Ngifuna ukuqaqisa bazalwane ukuthi nakuthiwa disciples of John the Baptist bekungashiwo ukuthi bakhonta Johane. Bekusho ukuthi lo Johane nguyena mfundisi wabo. Ngakho ke bebahlala balalele ukuthi uthini ngoba Johane aqotshwe uNkulunkulu ukuthi uyawenda lo msebenzi. Awende on behalf of emazulu. Awende because Kristu abehlelile kokuthi kuyawuba na Johane lo yawuvela amemethele tindzaba letinhle ukuthi uyeda Messiah. Kungakho lapha ngenhla uthi Johane lapha behold the Lamb of God. Nakabona Kristu uthi behold the Lamb of God usebenzisa leligama lelithi Lamb of God because labantu bebalandzela Johane noma labantu bebafundziswa nguJohane bebawuqonza umthetho lomdzala kuthi lapha kwakunikelelwe tono tebantu. Kungakho ngale ngenhla uthi bhekani liwudlu laNkulunkulu lelithethelela tonke tono temuntu. Lokho ukuthi ngalokufishane bengaconfirma Johane ukuthi hey bathandekayo nayi lento besiyibhekile nayi lento besikhuluma ngayo seyiyenteka bhekani nalilulu lesusa tono temuntu. Manje lapha bathandekayo uphinze uyaphinza Johane uthi kulabafunzi bakhe bhekani nalilulu. Haleluya. Lapha bathandekayo ngithanza into yinye ngithe mina yebo Johane bekagcotshiwe uNkulunkulu kodwa Johane ufuna kwenda shoko ukuthi labantu bayaqonza ukuthi yena akasuye uNkulunkulu kodwa lafuna kwenda ukuthi ufuna bakhomba ukuthi ngubani lo nkulunkulu. Lo nkulunkulu lothi come and you will see. Hallelujah.
manje lapha bathandekayo nginaka ukuthi Johane lapha usebenzisa leligama ngenxa ukuthi bekungile title yaNkulunkulu the Lamb of God. Hallelujah. Uthi bhekani ke nali libundlu. Nginaka lapha bathandekayo kuthiwa labathandekayo laba balandzela Johane uMbhaphatisi. Kwangazi ukuthi bekuyi handover ngoba wathi nakasho wakusho kulelanga ngayitolo wathi bhekani nali libundlu wathi nakafika Jesu ukuthi lapha on the second day ngakusasa wathi nakenza Jesu waphinza Johane kwangazi ukuthi uyasho ukuthi bazalwane ngabe ndivile ukuthi ngithi lona besikhuluma ngaye sokhona uJesu uthi bhekani libundlu nakasho njalo lithi leBhayibheli bafunzi bakhe lababili base bayakhwesha kwangazi ukuthi base bayamshiya bathi wo kanti ngilona lebesimele base bayamlandzela usengasho lutho Jesu kuleso sikhathi kodwa ngenxa yokuthi Johane umfundisi abebafundzisile base bayabona ukuthi ho nali lithuba lekokuthi nathi singamlandzela lo Mesiya losalethwe kithi lithi ke base bayamlandzela balandzela Jesu lobona inhlitiyo yemuntu lithi lelivi verse 38 wase uyajika Jesu uyababona bayamlandzela wababuta umbuto wathi what are you seeking uthi lo mbuzo kuwe namuhla udecide kushiya konke utenkonzweni udecide kushiya konke ulandzele uNkulunkulu udecide kuyekela konke ufuna ini kuNkulunkulu. What are you seeking from God? Yebazalwane kufuna ukuthi site sathi ukuthi uNkulunkulu nangabe ngithi ngiyeda nginokukhonda akube clear kuwe njengoba ku clear kuNkulunkulu. Ithi Jesu asababutile lo mbuzo base bathi kuye Rabbi. Hallelujah. Bathi Rabbi bathandekayo means teacher. Kodwa na ungaya encwadzini yaMateyu chapter 23 ufunze lapha emavesi ekuqala la 10 kufika khona lapho Kristu awonisha abafarisi kuthi nale etimakethe baze banibita ngaRabbi uthi Rabbi akusiyo ititle yenu kude umuntu lo ngRabbi ngoba Rabbi kwakuyi title lemelele Jesu ngoba angumfundisi lomkhulu kuthiwa lana Johane yebo abe umbhaphatisi analaba followers kodwa lapha soyanaka ukuthi labalandzeli baJohane base bayaqonza ukuthi hayi namlo lomkhulu lesimele manje kwangathi le title Jesu yamthokodisa ukuthi nabangabe bambita ngaRabbi shothi bayaqonza ukuthi umbani so uthi ke Kristu uyabaphendvula lapha uthi bathi laba Rabbi which means teacher. Where are you staying? Hallelujah. Where are you staying? Lapha bathandekayo naka kuthi shokuthi labafunzi baJohane lapha bebanalo kulangatelela bebanalo kufuna bebasolo bamile bamelele ithuba lekuthi uyathi sifunzile kakhulu kuJohane uMbhaphatisi sikhulile kakhulu kuJohane uMbhaphatisi kodwa nyalo sekufike longetulu kwaJohane manje ke sekufuna sale silandzela yena kufuna sathi ukuthi uhlalaphi sihambe siyawufika lapho ahleli khona kunalomhlabeleli lapho ehleli khona kunesima ebukhoneni bakhe kunenjabulo igama lakhe lisiphephelo ngiyamazi umhlengi wami bayaqonza labazalwane ukuthi sowufikile lo mhlengi bayaqonza labazalwane ukuthi nangabe bafuna impilo tabo tigucuke kufuna bamthole ukuthi uhlalaphi kuze batawufike ebukhoneni bakhe namhla emini sisathi come and you will see kutawuba mcoka 2026 mntwana sekhaya nangabe ufuna ukukhula enkosini ukuthi uhlale enkosini
ufuna ebukhona bayo lapho kuhlangenwe khona kufundwa ngelivi laNkulunkulu ube khona lapho kuhlangenwe khona discusswa ngelivi laNkulunkulu ube khona lapho kuhlangene khona kuthandazwa ube khona lapho khona kuthiwe cha sifuna nje kuba sebukhoneni benkosi ube khona inkosi yasezulwini bayambuta ukuthi Rabbi uhlala kuphi ngenxa yokuthi bafuna kuba nemzuzu naJesu so yabaphendvula keKristu ngathi abejabulile umndodzana yaNkulunkulu uthi come and you will see nginaka ukuthi akabatsheli ukuthi uhlala empeleni ithemisi lenza bayaJesu bazalwane ngoba kulama account noma nawufunza leBhayibheli kude la kusho khona ukuthi khabo Jesu bekunguphi and I think lo uNkulunkulu wakwenda ngamabombi because kube siyalathi lelikhaya ngabe abantu abapheli kaIsrael bayale khabo Jesu ikakhulu into nasingasithi yaphetha nje avele nje angenela phasha indiza athole ithikithi ahambe ayele la kuhlala khona nje yebazalwane even today le eJerusalem kunalama sites bazalwane kunale lekuthiwa ngule path lapha khona behamba khona thole lesiphambano na ungaya namhla bazalwane lilaye nje lekuhamba lapha ekahamba khona lidzeleni ngoba kunale belief nje ukuthi hayi ngabe bekahamba la sho ukuthi nami kumbe khona lokutawendeka kimi mhlawumbe but Kristu lakufuna kokuwe is your heart Kristu lakufuna kokuwe ukuthi umkhole Kristu lakufuna kokuwe ukuthi wathi ukuthi noma ngabe ukuphi na umbita ngenhliziyo levulekile umathi ukuthi yena ukumsindisi utawufika kuwe manje lapha uyasho Kristu uthi come and see it's an open invitation ngathi uthi nje come as you are athi wota nje uthi here I am Lord come and you will see come and you will see come and you will see sisaqala 2026 akaringela amagama ukuthi Kristu uyak-invite uthi wonke ebukhoneni bakhe utawuse uyabona nasiqhubeka abathandekayo verse 39 lithi base bayaya bahlala naye sikhathi lesiningi kwathi ngesikhathi la kubo 4 base bathandekayo kuba na Andrew bathandekayo umnaka boPeter njengoba sesitholile akushiwo lokuthi bebahleli bentani kodwa lengutholako ukuthi le confirmation yokuthi nembala lona bekungirabi yabakhona ngoba kwangathi Andrew abengasahlaliseki asafuna kuyofuna umnaka boPeter lithi waphuma wahamba wayomlanza wathi mfowethu wota sengisesimtholile Messiah lona besola simele lona besola simlinzele nangu sowukhona uyaphuma Andrew ufana nekuthi abefakazi ufana nekuthi abeshumayela uthi lapha ebukhoneni benkosi kunenjabulo lapha ebukhoneni benkosi kunekuphila lapha ebukhoneni benkosi siyakhuliswa lapha ebukhoneni benkosi siyaqiniswa so uthi ke kuPeter wota mnakethu utosijoyina ngoba sesimtholile Mesiya naka kuthi nakhona abathandekayo uthi Mesiya lokusho ukuthi Kristu leli bekungasilo nje igama belisetshenziswa noma ngangibani belisho ukuthi lapha uyaconza ukuthi lona mulona bekukhulunywe ngaye embhalweni mulo yabethenjiswe abantu bonke uthi te wotani nitawubona wotani nitawubona wotani nitawubona uthi nakafika kuPeter ngiyambonga Peter abazalwane ukuthi naye walalela indvole nginaka ukuthi labathandekayo laba ukhombisa lokuthi vele bebamlinzele Jesu ngoba lamagama athi wota utowubona sesimtholile Messiah lona besimlinzele ngithe ngaphambilini ufuna ini uNkulunkulu 2026 what are you requesting from the Lord in 2026
Utakubona ngani nasekufika? Utakubona ngani nasekusonzele? Utakubona ngekuthi ube ready ukuthi Nkosi naku lengicela kuwe. Chazwa naku lokwendekako nasafikile Peter phambi kwaSimakathe. Uthi simalithi lapha bamletha kuJesu. Lithi Jesu wambuka wathi wena umSimon umntwana Johana. Lokusho ukuthi bazalwane nawuta kuNkulunkulu, he knows who you are. He knows your identity. He knows your situations. He knows your challenges. Thina ungasifihlela kodwa nangabe ufika kuye yena ukubona njengobunjalo. Uthi ke Jesu kuye ngeke usaba nguSimon kodwa sotawubitwa ngekuthi uKefas. Lokusho ukuthi Peter. Lapha bathandekayo nginakala amagama lamabili lo Simon thiwa kwakuligama nje, it was a common name kulabantwana bemaHebheru. Kodwa wase uyalishintsha Kristu wathi wena utabang Peter, which means rock. Wena utabang Peter, which means rock. Lokukhombisa kona sina ufike ekhoneni baNkulunkulu na uhlala lapho Kristu akhona khona na ulalela Kristu ukuthi uthini angayishintsha impilo yakho. He can change your identity and you become greater than what you are. Uyayishintsha uNkulunkulu impilo yemuntu. Akuthathe ube ngilokhu locabanga ukuthi wena kulide, akuphakamise akwende lokukhulu unalo locabanga uzongiko. Ngenxa yokuthi wena uvele wathi Nkosi ngidawuda lapho ukhona khona. Lapha bathandekayo Andrew wayimukela le invitation, wahamba wahlala naJesu. Wasinasahleli naJesu wabona ukuthi kuyaphileka kuJesu. Mulona lesimele losinzisako losiphilisako losinika konke lesidingako. Wase uyaphuma uyolanza umnaka boPeter. And from there bazalwane na ufunza le account ngale ngendasi kuthiwa bamthola Philip na Nathaniel. Nabo babatshela bathi sesimtholile lo Mesiya. Na ubuyela ngale ncwadi yaMatthew kuyatshela ukuthi bangakayi boNathaniel na Philip bathola yena lo John lobhala kumpostoli nemnaka boJames, and they became disciples of Christ. I-disciple ngumuntu lo ngumfunzi. Lapha besuka ekubeni ngumfunzi waJohane umbhaphatisi. Johane naye lo wafa wangavuki lo mele kuvuswe egcineni. Base bayesuka lapho baba abafunzi baKristu Jesu. Lo indvodzana yaNkulunkulu. Kristu Jesu lo tawubuya masinyana. Kristu Jesu lo funa mina nawe ukuthi semukele the invitation. Come and you will see. Bathandekayo lapha bambuta ukuthi uhlala kuphi. Wathi yena come and you will see. Namuhla akasho ukuthi come and you will see where he was then. Ngoba Kristu sosezulwini. Lapho amele mina nawe khona. Lokusho ukuthi nakathi come and you will see. Uthi kimi nawe namhla lo mbhalo thine nawe asibe ngilabalungile kufika ekhaya ezulwini. Sitawufika ekhaya ezulwini ngoba simemukela Kristu njengenkosi nemsindisi. Sitawufika ngoba simvumela yena asebenze impilo yethu to transform it from who we are to what he wants us to be. Sitawufika ngoba siyilandzela imithetho yakhe. Sitawufika ngoba silalela livi lakhe. Sitawufika ngoba simsebentela yena senda konke lathi asikwende. Come and you will see. Ngale ncwadi ya Revelation chapter 19 verse 7 to 8 ngicela umfundzele mfowethu. Ukhulunywa ngesikhathi umshado weluwulu. Lapho khona sitabe seJerusalem lentsha. Ngoba mawumukela Kristu bazalwane ubalunga lemtimba waNkulunkulu. Nalithi umtimba waNkulunkulu lisho makoti walemvana. Makoti lo yawushadiswa egcineni. Revelation 19 verse 7 to 8. Sambula. Nangabe ukhona lotholile ezona. Asithokoze, siphakamise,
asithokoze siyiphakamise siyinikele udumo ngobe umshado welumbi sewufikile namakoti sewutilungiselele kuphiwe ukuthi embathiswe ingubo elinene leqolisakele nale khanyako nalemsulwa. Let us rejoice and exult and give him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. It was granted to her to clothe herself with fine linen, bright and pure, for the fine linen is the righteous deeds of the saints. Nangabe utawumukela le invitation, come and you will see. Taba ingcenye yalo makoti wemvana. Kuthiwa le ndlela bephila ngayo niyo le lementa ukuthi ingubo yakhe ibe ngileyo leyamukelekile phambi kwemvana. Nangabe umukela Kristu uyingcenye yalomtimba. Lokusho ukuthi kufuna ukuthi sibe ngilabo labafuna intsandvo yaNkulunkulu. Kufuna sibe ngilabo labalangatelela kufundziswa uNkulunkulu. Sibe ngilabo labalangatelela kukhula enkosini. Kungako nakulomnyaka uthi Jesu come and you will see. Ikhona le invitation yemshado welundlu. Ngithe ekuqaleni invitation ivama ukubhala RSVP. Lokusho ukuthi please respond. Ingabe wena uresponda uthini namhla? Kuna invitation leseyibekiwe. Uthi Kristu kulabo labafuna kumlandzela, come and you will see. Ingabe wena ukhashane kanganani nekusondzela kuKristu. Ingabe wena ukhashane kanganani ebukhoneni baKristu. Kulomnyaka sisawuqala sithi sifuna ukukhula enkosini. Sifuna ukukhula enkosini. Utawukhula nangabe wemukele lesimemo. Ute ngalokuphelele ute kuNkulunkulu. Uthi nje yes Lord ngikhona. Yes Lord, count me in. Yes Lord, I am here. Yes Lord, I submit unto you. Yes Lord, I surrender my will unto you. Make me whole and make me clean. Yena utawenda umsebenzi lophelele ngoba uNkulunkulu. Akunenzaba ukuthi ngenxa yesimo sekuphila kumbe ubese uyakhwesha endleleni. Ngiyaye ngithi ngalokuthi usaphila sho ukuthi ithuba lisevulekile. Uthi ngawo ungabuya. Uthi Nkosi ngicela ungcolele. Lapho ngake ndikhona Nkosi ngicela ungcolele kodwa lekucela ukuthi ngihlale ebukhoneni bakho. Uthi Kristu come and you will see. Beda labafundi bahlala naKristu. Babona nembala ukuthi nguye Mesiya. Nguye lo dasitsisa. Ngicela sisukume sitawukhuleka. Sohlala no Jesu kuhle. Sohlala no Jesu. No Jesu kuhle. Sohlala naye. Sohlala no Jesu. In the Passion Translation, Dr. Lord John 1:38 and 39. Jesus turned around and saw they were following him and asked, "What do you want?" They responded, "Rabbi," which means master teacher. "Where are you staying?" Jesus answered, "Come and discover for yourselves." Simemo lesikhona namhla emini uthi nangabe ufuna ukuthi Nkosi ishintshe impilo yakho. Lekufuna ukuthi ukwenze nje ukuthi Nkosi here I am. Utawuse na uyakhombisa. Come and discover for yourself. Uthi Kristu nakabaphendvula,
come and you will see. Namhla ngithi come and you will discover for yourself. Sonzela kuKristu. Memukele Kristu. Hamba ubuKristu. Yena utakhulisa. Yena utayishintsha impilo yakho. Kusasa kwenda ube ngcono nalo wemukelekile kuwe. Ngiyacela sivale amehlo bathandekayo nangabe ukhona lokhona la endlini. Uthi uyathi mina ngikhona kodwa inkosi azange sengiyimukele njengenkosi nomsindisi. Ngicela sila ukhona phakathi sesandla sitawukhuleka kunye nawe. Uthi nje Nkosi angake ngikwemukele wena njengenkosi nomsindisi. Ngiyabonga mfowethu, ngiyasibonga isandla. Ngiyabona sisi, siyabonga. Uthi nje azange sengimemukele Kristu. This is an invitation. Come and you will discover. Nangabe ukhona lomunye lothi nje ngisahamba endleleni ngenxa yetimo lekuhlukene. Ngithi khanza kwangathi sengikhweshile enkosini. Cela nje Nkosi ungiside ungisonzete kuwe. Lithuba leli lokuthi sikhuleke kunye nawe. Phakamisa isandla nje la ukhona khona. Uthi nje Nkosi ngilapha. Cela ungisonzete kuwe. Hallelujah. Ngicela sivale amehlo. Baba wethu engcwele isenkosi Jesu Kristu. Siyabonga somandla namanje emini uNkulunkulu wethu lophakeme. Sibonga Baba ukuthi wena uyasithanda uNkulunkulu wethu engcwele. Sibonga Baba ukuthi wena wasithanda Nkosi ncanti singakadalwa nekudalwa. Sibonga Baba ukuthi wadzela wanikela ngendvodzana yakho leKristu Jesu ukuba ife Baba emhlabeni ife letono tethu. Siyabonga Baba ukuthi kwabhalwa Nkosi ngakho konke lokhu ukuthi Baba nathi namhla singaqonza kahle ukuthi ngibani lo wadala umhlaba, ngibani lo sipha impilo, ngubani lesingabalekela kuye, ngubani lesingakhala kuye, ngubani lo tasiconsisa, ngubani lo tasisonzeta kuwe. Wabhala Baba ukuthi indvodzana yakho Kristu Jesu. Wakhuluma Johana uMbhaphatisi wathi bhekani naliludlu. Sisho njalo Nkosi namanje emini sikumahwala sithi bhekani libudlu lelafa esiphambanweni lafela tono tethu ukuba thina Baba singabhubhi kodwa sibe nekuphila kwaphakathi. Sibonga Baba wethu engcwele ukuthi ngaKristu Jesu Baba thina siyabuyiswa kuwe. ngaKristu Jesu Baba tono tethu kuyathethelelwa. ngaKristu Jesu Baba sine Baba siyakhululwa etimeni nanoma ngabe ngitiphi. ngaKristu Jesu Baba sine siyaphiliswa. ngaKristu Jesu Baba sinikwa emandla. ngaKristu Jesu Baba sinikwa kuhlakanipha. ngaKristu Jesu Baba sivikelekile. ngaKristu Jesu Baba sinawo onke emandla. uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi Baba njengoba thina sesingenile, njengoba thina sesisonzele sesibonile bese sitshela labanye ngalo Kristu Jesu, sibasonzete Baba kuwe ukuthi nabo bamemukele Kristu Jesu njengendvodzana yakho lengumsindisi wekuphila kwethu. Siyabonga Baba nathi tandla tebantwana bakho labathi bacela kumemukela Kristu Jesu njengenkosi nemsindisi wekuphila kwabo. Sithi Baba namanje emini ubhalile umntwana wakho wabhala wathi wena Baba lokufunako ukuthi nje ihlitiyo ibe ihlobe ibonakale ukuthi nembala iyamvuma Kristu bese siyavuma Baba ngemlomo. Kunalaba mfundzi Baba labakulandzela wathi nawo babona Baba wababuta ukuthi bafuna ini. Wawungababuti Baba ngoba ungadi kodwa wawufuna basho ngetindzebe tabo ukuthi bafuna Rabbi, Master, Teacher. Nguwe uNkulunkulu wethu engcwele lomthishela lomkhulu Baba wethu engcwele longasithonzisa Baba endleleni yethu. Nguwe kuphela Baba loNkulunkulu, nguwe kuphela Baba lesitamkhonda. Sithi Baba namanje emini siyayemukela le invitation Baba. Sithi yes Father, we shall be present. Simukela ngekuthi Baba sivume wena njengenkosi nemsindisi. Simukela Baba ngekuthi sithi Baba noma sikhweshile ngegama lika Jesu Kristu sitolele Baba emaphutha ethu.
bese nathi babe ngenhliziyo tethu babe sihamba indlela lengiyo, indlela leconzile, leconze ekhaya ezulwini. Naba abantwana bakho Nkosi ngamunye nangamunye uyabati wena uNkulunkulu wethu engcwele. Ngenteka babe kube namhla bathi buka babe bangilala bangibo. Kanti babe wena you have bigger and greater plans for them. Ngamunye nangamunye. Kodwa lokufuna ko babe ukuthi bathi come to you. Sithi baba wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu namhla emini ngamunye nangamunye lokhona lapha siyamsonzela kuwe. Baba wethu engcwele njengoba na Andrew wamlanza umnakabo Simon wefika nangefika kuwe wambuka wase uthi igama lakhe kuyaba Cephas ngoba upon that rock you built your church. Baba wethu engcwele naba abantwana bakho nemathwala abasimakathi lofuna kwakhele etu kwakho ibandla lakho uNkulunkulu wethu engcwele ngamunye nangamunye babe lokhona lapha kunesizathu ukuthi umbeke kuleli bandla ngoba kunemsebenzi omkhulu ofuna kuwenda. Sithi babe kwangathi ngamunye nangamunye usathi wena Nkosi come and you will see. Singathi babe yebo Nkosi sikhona siyenda. Sithi babe namanje emini ngegama lika Jesu Kristu busisa Nkosi ngamunye nangamunye sisaphuma uNkulunkulu wethu engcwele sisetha ukhetha baba. Sikhetha abantwana bakho uNkulunkulu wethu engcwele babantu. Sithi uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu sithandazela wena somandla uthi ubethwala. Babe labantwana bakho bafunzi bakho wabakhetha hayi ngoba Nkosi bebangcwele. Labanye babe wathi bakhetha basho bathi cha mina ngilungi kodwa ngoba babe bakhethwe nguwe wase uyabalungisa ngoba bahlale ebukhoneni bakho. Come and you will see. Sithi baba wethu engcwele sicela kubase ebukhoneni bakho silibandla ngegama lika Jesu Kristu. Sicela kubase ebukhoneni bakho singimindeni ngegama lika Jesu Kristu. Sicela kubase ebukhoneni bakho singemacouples ngegama lika Jesu Kristu. Sicela kubase ebukhoneni bakho babe individually ngegama lika Jesu Kristu. Wena Nkosi utawuphelelisa umsebenzi wakho kithi babe njengoba uhlelile. Wendele buhle babe nedunyiswa kwegama lika Jesu Kristu. Amen.